Mihajlo Madić je u svom posljednjem streamu donio loše vijesti. Naime, predviđa kraj svoje YouTube karijere zbog loše podrške njegove majke. Njegova majka želi da se Mihajlo bavi nečim drugim, tačnije da se nakon završetka fakulteta i zaposli. Mihajlo će to vjerovatno i uraditi i zbog toga i završiti svoje snimanje na YouTube. Međutim, kada je pričao o svemu tome, spomenuo je jednu ozbiljniju rečenicu. Mihajlo je izjavio da je sa YouTubeom počeo isključivo jer je bio primoran da preživi. Ovo je gledaocima bilo sumnjivo, jer je Mihajlo baš u tim trenucima pričao o podršci njegovih roditelja. Ali hajde da mi prvo čujemo šta je Miki zapravo ispričao. Ja sam shvatio da sam ja bio jedina osoba koja je ovo započeo ne zato što sam, hteo da se bavim ovim, nego zato što sam primoran da bi preživeo. Razumete? Jer neko moje razmišljanje da ovo radim zbog para, razumeš, Isidora Bradarić, jer ovo meni je stvarno zahteva, a YouTube zahteva mnogo vremena. Zato je moj prijatelj Đura i odustao od YouTube jer je vidio da ljudi ne napreduju na mentalnom nivou. Okrećiš potkrovlje, on će kaže gdje ti je stan. Kupiš stan, gdje su ti kola. To je to. I zato ljudi mene zezaju. Ali dobro, ja to razumem. Možda ja nisam dovoljno simpatičan nekome, razumeš? Možda ne treba da budem deo ovoga, možda stvarno treba da se zaposlim, da radim. Ljudi pričaju da sam bolestan, evo kao Kalu i što je napisao. Ali dobro, neka piše. Postavlja se pitanje da li je Mihajlo bio primoran od roditelja na ovo. Da li su vidjeli lahku zaradu i tako forsirali Mihajla da snima i radi na YouTube-u? Da li su to uradili pa nakon zarađenog novca i hejta odlučili da ga povuku sa scene? O tom scenariju se priča ovih dana, pa bi zbog toga voljeli čuti Mikijevo objašnjenje. Treba da čujemo detalje i saznamo šta je stvarno mislio pod ovim. Da li je problem isključivo u novcu ili ipak roditeljima? Vaše mišljenje pišite u komentarima ispod. Do sljedećeg gledanja imate pozdrav od Nedatora. Ćao!